Turistička organizacija opštine Bela Crkva postavila je ukrasna slova sa skraćenicom BC u obliku srca u gradskom parku. Direktorka turističke organizacije opštine Bela Crkva, Milena Živanović, naglašava da je ovo još jedan u nizu projekata kako bi se unapredila turistička ponuda naše opštine. Drago mi je što smo danas u gradskom parku gde se postavljaju slova inicijali Bele Crkve u simbolu srca kako bismo pokazali kako svake godine se trudimo da unapredimo turističku ponudu, da ulepšamo naš grad, da turisti vide kao i naši sugrađani koliko se radi i ulaže u turizam. Glavna ulica je urađena pre 2 godine. Samim tim smatramo da i gradski park koji je centar ove ulice treba što bolje da izgleda, što urednije i da promovišemo Belu Crkvu na jedan lep način. U donjem delu slova postavljena je rasveta kako bi bilo osvetljeno i atraktivno i u noćnim satima.